Alo soifua whatalo whatu mai le tato whanwhamsino e Mulinuu nei. Ia. Asong fua leo te ale lela afakas samo nei. O le walua ia baeng o le e lua saseno le tai au le upen mano longa balonga 10 minute lala upen mano longa mai le whamsinonga e mantua pa lao tai au ni le satu lai tu wai ia limoni lea le pule limoni ia tali la i olele o le so le sa taina i loa ia le video fo lea sa o le interviewer Samuel i lunga o le Pro TV po le tautai ai ia le la sa sidingia i loa la na loia ia matalia i lola ia le pule i tua inga ia o loo ia le lua ane ma tanielo ma po ngana sa mea sa mato ia i tono whamsinonga le tāne o la maua le sao te lenga o le whamsinonga o le so o le te mua le o tua ia le ala i pulele e tali o na moliang o le la wale fale tu na tua tato tu patasi a tato talafo atamua le so ia o le no foi amema le dua amema ngana sabe i fa umar court cases o le la umana tali ia le pule o lo te ena uma ia tua inga uma ma le video lena uma ia Samuel le video sa o la te ena uma mea uma o le tu sa uma tawina e a uia wa o le tau sa mai le whamsinonga o le tau uia le so sa uma tawina ia winga fo ia o limoni ma Samuel pe o le no o tu di mata ia Samuel i le so le whamsinonga atoa o le tai au sa tu la ile o leo e pai le sa a mataina le suenga o le maua lon swapa am salo e whaalau te le atuele i lua manuia angana sa mele fiapia na ni se mātou tala noanga pai patas ai o le no mai tawina la ia Samuel le so o le matua toa Samuel o le tele o teimi lena tu la ia la pule i lunga matali atu i le te e morianga sa o va ai la Samuel e pe e puno fo le ma soi e puno la no Samuel ma soi o la au le avatua o mone antoanga ai pe o la o mai tau le sa uno fo atu tua o tele ino fo le tu le autostala o la o le autostala Samuel Entertainment TV ia pe o lo ia Samuel nei va enta o le tau sanga le la sa o le o lo te mo le tono le pot fansino o le taimi mo fo le au o le ala o fa no le case ai o le au te lenga na ne le fiat sa fa le matala ma le ala tu na tu tato update tato news le so le la wala tu fa le tu lunga le sa fa matala ma le lua a metanielu nai update la iti mai ale mo le maua le leo ia no fa long fo ila le whamsinonga le tai au nei ia o ele suia tala lo ia le pepelo o leo Samoa le aini fa mau maunga ia o le mo le mau po le na fa leo le salo mo le lon swapa na nei le tiati ia ele fo na o fa matalanga ia fa ia tu watu Catherine o ele o KC fu lam le to tono o le whamsinonga le tu ala autete e molia matau tia fo le fina o si te mu tau leo fai wa le la wa pepelo le evidence le running sheet le fa melele o le sa moli mau nei o ia sa tu sia uma mea ma i to tono le faila fa yakula Catherine po fela le faila ia fa mai wanga le lo po fe me o abe ia desi
ele official le ia pe o I le sau le tina unga cases ele ese case ele ngi fa maunga a le la tu la nei le okay ku ua fa amsinonga le tau ne le ko losi mai ia le wa matan ko losi ia lo ia kesi le wa umana faile le moli mau te uma ia le pude pa wale melen ko ka mawangi ia la umala ka le break o le wa o le tesilia langa lo ia ele o kele ima wale le tesilia lo ia ai pe o le wa to tali li mongi I tarwali tesilia langa lo ia I saalu o ngala ko kankala kala ngo le ta wal mon mawa Samuel wala ngo ka uma family mo ke le ba ai le kan ka ke le do ne tangata ai ole nge ya la break lo ai wo le ma wo le te sidi le loia le pure le loia le tu mo le wa tali mai ai la ya le mongi nga la ko nga ko ke de vai mo le tangata le talala le asa Samuel saalu yo ai le family mo nga la ko ka ngo kulia mana ta ua fu le mo la le pule mo o fale tu mo tang e kele ka kero ka ko se soangi sa fa pe la ia o Samuel o ska ka fa pe nga e manga o mia se soangi ai o la mo wala o te lenga le tia na nei mo wala o te lenga le tia na nei le la o se te mo sa mo entertainment TV ia te tau fo I mo o ia sa mo nei o malo longa le la tu pa ta si te tala no mai la o ia le o te lenga ma te sili ma tali ia le la o te le mo le la ko losi ngai la ia kesi e te silingia ia le lo ia pe o le la silingia ia le ipule e pe fo no foi o taiao la o le madi fo la fa si mo wa no fo la ia tadi le ia nga fa maunga ele umianga ku ele thing Catherine ele umianga ku I pesiri ai pe utau te o ba ku po ka wika fo le ia ala tina wa tu loia o kala fa popo ele ai mase mea wa anga ele popole ai o tangata e longa o Samoa ko ke amanga ia ba e fai men ko interview le mong tau telema o le amanino le o le na fa mau le lua ia mangana sa mea fo I tato por kala men na le tau mai o le lumole al pot fansino I luma al pot fansino but wa inicio tato wata na po ina le tau nei tato videos ia o le na e malimoni o le tau nei le mau le ato le ale pule ia male malu fu le tunu ia nisi o lona ainga o wo fo sa patasi mai le nei taiao ai o le kala le kau ia wa tanga I mai la ka ko videos le na bantu le taiao ia sa fa pena na timu le taiao ia ale o kilia uma ku le grey o le uli o le langi fa tai le tu le asfo pa tai pu lo ta po mai ia talo mai pe ia le kesinga o le vai se mun nei le family lua o le vai se mun nei e pa o mai le kes le nei ia pa mia le tua tato felo I pe tato sa no polisi do tu la tu tato ata mua telefon o to tonga men tupulason nafi mai anga na sambia iam tato talamu o le taiao le ia ata mua o le taiao le nei ma se whaatal noanga ma le lua ametani elu ina wa uma le session mua o le taiao nei ia pa mni atu le tua manui ala vasinga o le so tato felo I pela wana ta Samoa Entertainment TV pa mni le tua le nei baingo lesa felo